nongeye kubifuriza ibihe byiza bakunzi b'Ingenzi TV mudahwema kudukurikira natwe tukabasezeranya kutabatenguha muri kumwe rero nanjye Spridio Habimana. Mu buzima mu bwisungane mu kwivuza bwateje impagarara hagati y'ubuyobozi bw'umurenge wa Gasata wo mu mujyi wa Kigali n'abaturage. Mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Gasata habyukiye umukwabo wo gufata abataratanga ubwisungane mu kwivuza mituweli de santé. Ubwo ikinyamakuru Ingenzi newspaper na ingenzinyo.com cyageraga mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Gasata havugwaga amagambo anyuranye. Abayobozi bo bati ibi ni ugukangurira abaturage gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza mituweli de santé kuko iyo umuturage arwaye atarawutanze bigorana kugira ngo avurwe. Abaturage bo bavugaga ko bafite ubukene. Umukwabo wo kugenzura ubwisungane mu kwivuza watangiye mu murenge wa Gasata mu mujyi wa Kigali wafashwe gute? Kuki umuturage agomba kwibutswa gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza? Gukorera ku muhigo nabyo bishobora gukoresha imbaraga ku muturage wanze kumva icyerekezo cya leta. Mu mujyi wa Kigali rero mu gitondo cyo kuri uwo munsi mu gace ka Gatsata hazwi nko mu cyerekezo umujyi wa Kigali habaye umukwabo wakozwe n'inzego zibanze ku bufatanye na DASSO ndetse n'abanyerondo hagamijwe kugenzura ko abaturage bakorera muri ako gace bishyuye ubwisungane mu kwivuza mituweli de santé. Nk'uko amakuru yamenyekanye, abakozi bakorera mu magaraje n'ahandi hakorera ibikorwa by'ubucuruzi muri ako gace basabwaga kwerekana ibimenyetso bigaragaza ko bishyuye ubwisungane mu kwivuza. Abatarabwishyuye ntibahagabwa uburenganzira bwo gukomeza gukora ibikorwa byabo kugeza igihe bujuje ibisabwa. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bagaragaje ko batunguwe n'uyu mukwabo, mu gihe abandi bavuze ko ari uburyo bwo gushishikariza abaturage bose kugira ubwishingizi bwo kwivuza. Byanemejwe ko kugira ngo babashe kubona serivisi z'ubuzima igihe bibaye ngombwa ku ruhande rw'inzego z'ibanze, ibikorwa nk'ibi bivugwa ko biri mu rwego rwo kongera ubwitabire bw'abaturage mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Gahunda ya leta ishyira imbere guteza imbere ubuzima rusange bw'abaturage. Icyakora kugeza ubu ntiharatangazwa imibare y'abantu bafashwe badafite ubwisungane cyangwa ingamba zizafatirwa abatarabwishyura mituweli. Mu turere dutandukanye henshi usanga inzego zitandukanye z'ubuyobozi zikangurira abaturage gutanga ubwisungane mu kwivuza, bakanashyiraho imbaraga ku baba baranze kuwutanga. Umuyobozi wese yemera ko umuturage gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ari byiza kuko indwara itera idateguje. Abaturage bamwe bavuga ko babashyize mu byiciro birenze ubushobozi bwabo. Igihanzwe amaso ni uko abaturage bakumva neza akamaro ko gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Umuntu iyo arwaye yaratanze umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza nta kibazo agira, utarawutanze ahura n'ikibazo. Umunyarwanda akwiye kugira ubwisungane mu kwivuza. Iyi ni Ingenzi TV.